Mupaka shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka shamba letu ni ikiganiro kigamije guhijamba abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana juu ninachuruza tomate, matungulu, chonga. Antugena inanisaidia sana juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba taki niko najitupa mie peke. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka shamba letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alert binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka shamba letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Ikiganiro Mupaka shamba letu mugikurikira kuri radio y'abaturage ya Huye kuwa gatanu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, kuwa gatandatu kuri radio y'abaturage ya Rubavu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, no kuwa mbere kuri radio y'abaturage ya Rusizi n'ubundi ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba. Mushobora kandi kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 8999 cyangwa mugatanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga za radio y'abaturage ya Rubavu, radio y'abaturage ya Huye ndetse na radio y'abaturage ya Rusizi. Mupaka shamba letu. Abateze amatwi ikiganiro Mupaka shamba letu turabasuhuje. Tubaye ikaze muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Tugiye kuganira ku kamaro k'imbuga nkoranyambaga mu kwimakaza amahoro mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu bucuruzi bwambukiranya imipaka. Nkuko muri bubyumve, abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'urubyiruko bakoresha imbuga nkoranyambaga mu guteza imbere ubucuruzi bwabo muri iyi si ya none y'iterambere rishingiye kuri internet. Nubwo bimeze gutya ariko bajya bahura n'ingorane iyo izo mbuga nkoranyambaga zidakoreshejwe neza, zigakoreshwa mu gukwirakwiza ibihuha ndetse no kubiba urwango hagati y'abatuye akarere k'ibiyaga bigari. Murumva kandi ingaruka zo gukoresha imbuga nkoranyambaga mu kubiba urwango hagati y'abaturage batuye akarere k'ibiyaga bigari. Munumve kandi n'inama zitangwa mu mikoreshereze myiza y'imbuga nkoranyambaga. Muri kumwe na Solange Yanone. None mu kiganiro Mupaka shamba letu, uko twabibabwiye tugiye kuganira ku kamaro ko gukoresha imbuga nkoranyambaga mu kwimakaza umuco w'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko no mu guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Tugiye gutangira iki kiganiro duha ijambo abagore n'urubyiruko bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu karere ka Rubavu. Baragaragaza gutangira akamaro ko gukoresha imbuga nkoranyambaga mu bucuruzi bwabo, ariko kandi batewe impungenge n'uburyo imbuga nkoranyambaga zirimo gukoreshwa muri iyi minsi mu kubiba urwango hagati y'abaturage batuye aka karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko abaturage b'abatutsi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Twineza Alice, nkora ubucuruzi bwambukiranya imipaka, nkoresha ngewe cyane TikTok na Facebook. Hari ahantu nca kuri live nkagenda ngerageza kwerekana ubucuruzwa byanjye, bimfasha kurangura ibintu byinshi kuko hari abo njyanira ibyako kanya tutahuriye ku rubuga, hari nabo nyine banga duhurira ku rubuga gutyo rwa TikTok na Facebook, nkagerageza gupostinga tugahanahana amakuru mu buryo bworoshye ku buryo bw'urubuga nyine. Amazina nitwa Nizeyimana Angelique. Haba hari igihe mwarahuye n'amakuru atariyo cyangwa se ubutumwa bw'urwango kuri izo mbuga nkoranyambaga, mushaka kugenda muduha ingero? Ntabwo byabura cyane, hariho nk'amagambo amwe n'amwe tujya twumva nk'ifunguye nko kuri TikTok. Hari umudamu ujya numva nyine akunze kuvuga ibintu bijyanye n'ibintu by'amoko, ukumva ari kuvuga amagambo atari meza, ari gutuka, ari guharabika u Rwanda. Nibyo ngibyo tugenda duhura nabyo. Ni ikiganiro Mupaka shamba letu. Reka tuvi Rubavu tunyarukire no ku mupaka wa Huye ho, aho ni mu karere ka Nyaruguru. Nabo bishimira uburyo imbuga nkoranyambaga zikoreshwa mu gukwirakwiza ibicuruzwa byabo no kongera umubare w'abakiriya babagurira, ariko kandi baratanga inama z'uburyo bukwiye gukoreshwa kugira ngo bagenzure ukuri kwivugirwa ku mbuga nkoranyambaga.
murakoze. nitwa Mukeshimana Ange. gukoresha imbuga nkoranyambaga biratworohera cyane kuko tubasha gusangira amakuru. hari igihe nabaga afite nk'isoko i Burundi abakiriya batarafunga imipaka, noneho naba nagiye mu isoko kurangura nkabahamagara nkababwira ko mfite inyanya nziza, noneho bakambwira ngo nifotore mboherereze barebe, babona ari nziza nkahita nzibazanira, bityo ubucuruzi bwanjye bukwihuta. wenda reka tunarebe muduhe nk'ingero nimba hari ibyigeze kubabaho, mubigenzura mute? ese mubona byigeze byagira izihe ngaruka nimba byarigeze kubabaho? ubundi cyambere urabanza ugashishoza, nimba ubonye ya makuru y'ibihuha urabanza ugatekereza ukavuga ati ese koko iki nicyo, uvuga ati kishobora kugishyira ku mbuga nkoranyambaga ugasanga ntabwo ari cyo cyangwa ni ukabanza ukatara amakuru koko kari byo cyangwa katari, wabona atari byo nawe ntabwo wajya gutanga ikintu kitari cyo. ni ikiganiro Umupaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. tunyarukiye no mu karere ka Rusizi. abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka baragaragaza uburyo iyo imbuga nkoranyambaga zikoreshejwe nabi bigira ingaruka ku bucuruzi bwabo. Nitwa Iranzi Sandrine. Igihe twaba twarahuye nacyo ni igihe bashobora kuvuga ngo umupaka urafunze cyangwa amasoko bayafunze, twari tugiye kujya gucuruza ugasanga imari ntituyijyanye, byarara nyine wenda ingaruka tugira nuko biduhomberaho bikaba byapfira nko mu nzira. niyo warasa urutare ukabyaza umusenyi, yewe n'abarahiye n'abateze kudumira, Umupaka Shamba Letu we n'abateze kudumira. Ni ikiganiro Umupaka Shamba Letu. ubu noneho tugiye kumva icyakorwa kugira ngo imbuga nkoranyambaga zikoreshwe neza, zimakaza umuco w'amahoro hagati y'abatuye akarere k'ibiyaga bigari. Murakoze. nitwa Muhire Jackson, mpagarariye itsinda ryitwa Igitego rikorera mbuga ngari, itsinda ry'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu matsinda n'ubundi ya Umupaka Shamba Letu. Imbuga nkoranyambaga mbere na mbere nuko zifite umumaro mwinshi, zadufasha haba mu byo dukora, mu kubisakaza, tangaza amakuru y'ibicuruzwa dufite, cyambere kuba turi gukora ubucuruzi bwacu tubumenyekanisha, icya kabiri kubihuza no kubaka amahoro, nuko intumwa zari 12 ariko zatambukije ijambo ry'Imana ku isi yose. natwe rero urubuga rwanjye nkoresha, account yanjye ya WhatsApp, ya Facebook, ya Instagram, nicishije amakuru meza agaragaza ubutumwa bwiza, mugena bikoze ndi umuntu umwe na mugenzi wanjye akabikora gutyo, numva ko hari icyo byatanga kandi byakwihutisha kubaka amahoro. Kubaka amahoro ubundi ni urugendo rurerure, ntabwo ari umuntu yakora umunsi umwe ngo birangiye se ejo n'ejo bundi, ariko iyo nakoze itafari ryanjye nkarishyiraho na mugenzi wanjye akarishyiraho gutyo byanga byakunda, hari igihe ari umusaruro bigenda bitanga. Bantu bankurikirana byanga byakunda ntabwo ari ko bose mu gihugu kimwe, hari abari muri Kongo, hari abari mu Rwanda, hari abari hehe. ubwo rero nintambutsa message nziza ikangurira abantu kubaka amahoro, yuko twese turi umwe, tugomba gutaza umugozi umwe, numva ko hari cyo byadufasha. Umupaka Shamba Letu we n'abateze kudumira, ubungabunga amahoro n'abateze kudumira, Umupaka Shamba Letu we n'abateze kudumira. Mukomeje gukurikira ikiganiro Umupaka Shamba Letu. Bwana Mbarushimana Gerard ni umuyobozi wa Ibuka mu karere ka Rubavu. uyu muryango ukaba utewe impungenge n'uburyo imbuga nkoranyambaga zirimo gukoreshwa mu kubiba urwango hagati y'abaturage bo mu karere k'ibiyaga bigari. Nitwa Mbarushimana Gerard, ni perezida wa Ibuka mu karere ka Rubavu. Muri iki gihe turimo, muri iyi myaka turimo, iyo usomye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ugakurikira ibitangazamakuru, urasanga hari ababivugiraho bakwirakwiza imvugo z'urwango. Dusubiye mu mateka y'iki gihugu cyacu, ngira ngo muribuka uruhare itangazamakuru ryagize mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside no kwitegura. Turibuka nka RTLM uruhare yagize mu kwicisha abatutsi, turibuka Radio Rwanda muri icyo gihe, ndetse n'ibinyamakuru byandikwaga. Haje noneho n'iterambere mu itangazamakuru, social media, Twitter, Instagram, Facebook. Uko tubibonera twebwe nka muryango Ibuka, iyo ubona ibivugirwa ku mbuga nkoranyambaga, cyane ko iyo urebye nka za social media usanga nta mupaka zifite, ndetse
abakunda gukwirakwiza amagambo arimo urwango, amagambo arimo ngengabitekerezo ya jenoside, usanga akenshi ari n'abantu bari hanze y'igihugu, ndetse hakongerwaho n'amagambo avuga ngo never again. Birababaje rero kubona muri iki gihe imvugo z'urwango zigenda ziyongera, ndetse ugasanga hari n'ibihugu bimwe bizishyigikiye. Nkayibuka tugira uruhare cyane cyane mu kumenyekanisha amateka ya jenoside yakorewe abatutsi muri iki gihugu mu biganiro bitandukanye, urubyiruko cyangwa se abana mu mashuri basobanurirwa uburyo jenoside yateguwe, ingaruka za jenoside n'uko abantu bakwiye kuba bayirinda. Ikindi ibuka dukoresha ngira ngo mu minsi ijana yo kwibuka, ya minsi ijana muze kwatangwa n'ubuhamya, ni ugira ngo bwigishe n'ubuhamya bubahamiriza ko jenoside koko yabaye. Noneho icyo dusaba rero urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga biba byinshi, ndetse hari n'abahakana ko jenoside itabaye, cyangwa se ugasanga barayihana ukuri. Urubyiruko rero twarushishikariza ko rugomba kumenya gushungura, bakareba ibyubaka. Ni ikiganiro Umupaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Cy'uyu munsi tugiye kugisoza, ariko reka duhe n'ijambo Murindwa Prosper, umuyobozi w'akarere ka Rubavu. Aravuga igikorwa kugira ngo urubyiruko rwigishwe gukoresha neza izi mbuga nkoranyambaga. Nk'abacuruzi bambukiranya umupaka ba hano, duheruka kubatumira tuganira ku kibazo cy'ingengabitekerezo iri muri aka gace dutuyemo. Icyo gihe rero tuba turi kuganira ku ngingo zitandukanye, ibibazo bishobora gutuma za mvugo mbi, za mvugo ziri negative zishobora gukwirakwizwa. Noneho bigeze ku mbuga nkoranyambaga rero ho dufite urubyiruko n'abantu bakuru biyemeje kujya bagaragaza ibikorwa ku mbuga nkoranyambaga. Dushyiraho ibyo dufite, kugaragaza ifoto, turi kugaragaza icyo umuntu yagezeho. Abaturage bacu ni ukubibutsa ububi bw'imvugo z'amacakubiri. Yibuke inzirakarengane z'abanyarwanda zije. Ni urugamba rurwanwa na buri wese. Abari bateze amatwi ikiganiro cyacu icyo umunsi nta tugisoreje. Turabashimiye mwese abadukurikiye. Twaganiriye ku kamaro ko kwimakaza umuco w'amahoro binyuze mu gukoresha neza imbuga nkoranyambaga. Ndashimira cyane Christine Ndacyayisenga, Jasmine Duhirwe na Jean Uwamahoro bamfashije gutegura iki kiganiro. Nge na Solange ya none, naho ubutaha. Mupaka Shamba Letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka Shamba Letu ni ikiganiro kigamije guha ijambo abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana, juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antuka inanisaidia sana, juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba, taki niko najitupa mie peke. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka Shamba Letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Arat binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka Shamba Letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Ikiganiro Mupaka Shamba Letu mugikurikira kuri radio y'abaturage ya Huye kuwa gatanu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, kuwa gatandatu kuri radio y'abaturage ya Rubavu ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba, no kuwa mbere kuri radio y'abaturage ya Rusizi n'ubundi ku 2:15 kugera 2:00 z'umugoroba. Mushobora kandi kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 8999 cyangwa mugatanga ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga za radio y'abaturage ya Rubavu, radio y'abaturage ya Huye ndetse na radio y'abaturage ya Rusizi. Mupaka Shamba Letu.